ni mbaya sana. Wazazi kuchinjwa, watoto kubaki yatima. Kwa kweli dunia ya leo harufu yake ni mbaya sana. Dunia ya leo harufu yake ni mbaya sana. Wazazi kuchinjwa, watoto kubaki yatima. Kwa kweli dunia ya leo harufu yake ni mbaya sana. Nani aliye na moyo wa huruma? Twende tuwasaidie wale watoto yatima, ili tuwafariji, tuwape moyo. Na Mungu Baba wa mbinguni ataongeza baraka kwetu. Na Mungu Baba wa mbinguni ataongeza baraka kwetu. Ni nani aliye na moyo wa huruma? Twende tuwasaidie wale watoto yatima, ili tuwafariji, tuwape moyo. Na Mungu Baba wa mbinguni ataongeza baraka kwetu. Na Mungu Baba wa mbinguni ataongeza baraka kwetu. Yesu alisema tuwatazame walio wagonjwa na wale wafungwa na hata walio na njaa. Tunapotenda mambo hayo twampendeza Muumba wetu. Yesu alisema tuwatazame walio wagonjwa na wale wafungwa na hata walio na njaa. Tunapotenda mambo hayo twampendeza Muumba wetu. Ni nani aliye na moyo wa huruma? Twende tuwasaidie wale watoto yatima, ili tuwafariji, tuwape moyo. Na Mungu Baba wa mbinguni ataongeza baraka kwetu. Na Mungu Baba wa mbinguni ataongeza baraka kwetu. Ni nani aliye na moyo wa huruma? Twende tuwasaidie wale watoto yatima, ili tuwafariji, tuwape moyo. Na Mungu Baba wa mbinguni ataongeza baraka kwetu. Na Mungu Baba